muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Kandi muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Kandi muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Hahirwa abagaragu shebuja abazaza asanga bose bari maso. Hahirwa abagaragu shebuja abazaza asanga bose bari maso. Kandi muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Kandi muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Igihe ni gito bigasohora umwami w'abami akima ingoma ye. Hahirwa abazaba barahisemo neza abemera ko ijambo ry'Imana ko ari ryo rihindura imitima yabo. Igiye guca urubanza vuba cyane, mwene data uri mu byaha ntuhunge. Igiye guca urubanza vuba cyane, mwene data uri mu byaha ntuhunge. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Abakunzi b'ikiganiro hunga udapfa, muraho neza, murakomeye. Ndashima Imana ko yongeye kandi kungira neza, nkaba ndi muzima kandi nkaba nkihumeka. Umwami Yesu nyine amahoro nahabwa icyubahiro. Uyu munsi ndakuzana ijambo rivuga ngo niba ushaka kuzaja mu bwami bw'Imana nusiga ibyo bintu uri kurakururana nabyo. Haleluya. Niba ushaka kuzaja mu bwami bw'Imana nusiga ibyo bintu uri murakururana nabyo. Imana yina amahoro nibagiye neza. Imana yina amahoro nibagire neza bene data. Mwebwe murimwo muravuga ko mushaka kuja mu ijuru, ariko hari ibintu muri ko muragendana nabyo, hari ibintu mwanze gusiga, hari ibintu muri ko murakurana. Bene data nshuti z'umusaraba, niba uzi ko ushaka kuja mu bwami bw'Imana, niba uzi ko ushaka kugera muri bujya bwami hari ahera Imana, nurekane n'ibyo uri murakurana nabyo. Haleluya. Nurekane n'ibyo uri murakurana nabyo. Ndakubwiza ukuri, abantu bose badashaka kwihana, abantu bose badashaka kwakira umwami Yesu, abo bose bazarimbuka. Uko nukuri kw'ijambo ry'Imana, abantu bose bazarimbuka, nta uzasigara. Abo bose bari mu baragarariza, abo bose bakomantaje imitima yabo, Imana izabarandura. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro igice 12, turasoma ku murongo wa mbere n'umurongo wa 4 gusa, iyo mirongo ibiri. Subiremwo Itangiriro igice 12 ku murongo wa mbere hamwe n'umurongo wa 4 wonyene. Haleluya. Mwene data uri muranyumviriza, ni imyaka ingana iki umaze mu rushengero? Ni igihe kingana iki umaze mu rushengero? Ariko ugumukururana n'ibintu, ugumukururana na biriya, ugakururana na biriya. Yamara umenya ko ibyo bintu ukururana nabyo ntabwo uzigera ubyinjirana ahera Imana, ntabwo uzigera ubyinjirana ahera Imana. Nta musambanyi, nta wikinisha, nta murozi, nta mucuraguzi azigera yinjira mu bwami bw'Imana. Icyo nakubwira cyo mwene data, nurekane n'ibyo uri murakururana nabyo.
dusenga Imana. Uwera Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, ndagushima mwami Yesu, ndagushima ukuntu ungiriye neza, ndagushima Uwiteka ukuntu wongeye kandi kunyizera, ukama kano kazi kandi k'uyu munsi ngo nshikirize abantu bawe ijambo ryawe, ibyo kurya by'uyu munsi. Ndakwinginze Uwiteka uhabwe icyubahiro, Data wa twese, ndakwinginze Kristo ugire neza abantu bawe, genda ubakurugutura amatwi, ubafungure n'imitima yabo, maze mwami ijambo ryawe ryinjire. Ndirukanye imyuka mibi iri inyuma y'abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo Umunyazareti. Ndakwinginze Uwiteka ubwiza bwawe umanuke mu bantu bawe. Haleluya. Mwami Yesu, ndakwinginze Data umwuka wera manuke, Data wa twese nasame nawe avuge uri Uwiteka. Data wa twese, ndirukanye imyuka yose mibiri hano hantu mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyazareti. Umuriro w'umwuka wera umanuke, maze uturire ikintu cyose kibi kiri hano hantu mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyazareti. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, ungotesha amaraso yawe uri Uwiteka. Sabye nizeye kubyumvishije, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyazareti. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo Umunyazareti. Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Ku murongo wa 4. Nuko Aburahamu aragenda nk'uko Uhoraho amubariye. Loti ajana nawe. Aburahamu yari amaze imyaka 75 igihe yava Harani. Haleluya. Imana yahamagaye Aburahamu, iramuhamagara, iramubwira ko akwiye kuva mu miryango no mu biwabo kugira ngo agende mu gihugu Imana izamwereka. Ariko we icyo yakoze, yaciye agenda ashaka Loti kugira ngo bajane. Yamara Imana yari yabwiye Aburahamu kariwe agenda. Aburahamu nawe icyo yakora, aca agenda kubwira Loti ngo bajane. Yamara Imana ntiyahamagaye Loti, yahamagaye Aburahamu. Rero abantu b'iki gihe hari ibintu bakururana nabyo. Niba Imana yakubwiye ati nkurikira nzakugira umurobyi aroba abantu, wewe icyo ukora ucugenda ugafata n'amabuno ukagenda uyikoreye. Amabuno, amaguru y'abagore ugafata ukagenda wikoreye. Yamara ntago muri ko muragenda mwenyene, hariho n'ibindi muhetse, hari ibindi muhetse bene Data. Ijambo ry'Imana irabwira ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ariko mwebwe ntimushaka kwihana, nubwo wihana igice. Wihana utuntu biriya binini ukabireka. Mbese abantu basigaye bihana nabi, hanyuma ibyaha bikaguma bibakurikirana kubera kubanze kubyihana. Yamara bene Data ndababwire, mukwiye kwihana mukamaramaza, mukwiye gukurikira uwo mwami Yesu. Niba kuko mwaramwakiriye, mukwiye kumugumamo mukamuhagararamwo neza. Ntabwo mukwiye kuvangavanga. Yewe pasiteri uri muranyumviriza, we wigize pasiteri, we wihamagaye ugahamagagwa n'abantu, ndakubwiza ukuri, wumva uri kurakora utazahembwa. Ndeka ndababwire, iyo umuntu yishize mu ikampuni atawe umuhamagaye, uwo muntu ntagahembwa kubera ko abatazwi. Umuntu mbese
yahamagawe n'abagenzi ariko ikampuni ntaba ariyo yamuhamagaye, we akinjira agakora kubera abagenzi bakorana. Yewe ndakubwije ukuri uwo muntu ntabwo ahembwa. Yamara nkaba nshaka kubwira n'abantu bakozi b'Imana barimwo bahamagawe n'Imana ariko bagikururana n'ibisakoshi by'intuzenye by'uburyarya. Ndababwiza ukuri bene data, yewe Imana izabata mu muriro. Umuntu wese adashaka kwihana, umuntu wese adashaka kwakira umwami Yesu by'ukuri azarimbuka, azarimbuka. Mwene data uri muranyumviriza, yamara mubwirwa ngo mwihane mukagira ngo nugufye inata, bamwe mukihana mbese mukihana mbese igice. Reka ndababwire, mbese ntabwo muzi ko umuntu akwiye kwihana n'inyuma akanihana ku mubiri, ariko mwebwe ngaya amatwi yuzuye k'ibitoboro, ngaha amazuru yuzuye k'ibitoboro, mbese ngaho mu mutwe huzuyemwo ibintu. Muracafite ubwibone, ntabwo mushaka kubuta, nimushaka kubureka. Reka ndababwire, umuntu wese adashaka kwihana ngo akizwe neza, ngo yicare mu Mana neza, adakekeranya, ngo yicare mu Mana neza, ngo ibyiwe byose abihereze Kristo, uwo muntu adashaka kubikora nta juru afite, kubera ko ijuru ni ryera, n'abaja mu ijuru bakwiye kuba bera. Ndakubwiza ukuri, we wicaye mu rushengero imyaka myinshi ariko uracikinisha, uracitobanga, buri mwanya uracitobanga wewe, kandi uzi kuri umukristo, urya n'ingaburo ryera usangira, ariko ukaguma witobanga witwa ngo uri umukristo. Yamara ndakubwire, inkoni y'Imana niyamanuka izagukubita, dore izagukubita nta mbabazi. Nimwihane kuko ubwami bw'Imana bwegereje, nimwihane kubera ko umujinya w'Imana uramanutse ku bantu badashaka kumva. Nimwihane, umwami Yesu araje kugira ngo atware itorero. Haleluya! Nimwihane mwebwe muri nyuma, mwebwe mwataye Imana, nimugaruke ku Mana, mureke ubwo businzi, mureke ubwo busambanyi, ibyo byaha bitandukanye murimwo murakora. Nimwihane bene data, nimwihane kugira ngo ntimuze murimbuke. Haleluya! Mwene data muranyumviriza, muriko murakurikirana abagore b'amabuna hambiriye ubusambanyi, muriko murasambanira mu bitekerezo, muriko murasambanira mu mitima, muriko murasambana n'imyuka. Umupasiteri areba amaguru y'abagore akayakurikira, yareba amabuno y'abagore akayakurikira, reka amabere yoyo reka agashora y'intoki. Reka ndababwire bene data, nimba mudashaka kwihana ngo mukizwe neza, ngo mwinjiye muri Kristo wese, nta juru mufite. Shaka witwe pasiteri, shaka witwe reperezante, shaka witwe apotre. Ico ndakubwiye ko nimba udashaka kwihana neza ngo umaramaze, ndakubwiza ukuri, nibyo uri kurakwera ni bure, nibyo uri kurakwera n'ubusa, ntabwo uzigera uhembwa, ahubwo uzahembwa umuriro. Umuriro niwe wagize iki? Umuriro niwe wabikiwe abantu banze kwihana. Umuriro niwe wabikiwe abantu bariko baragarariza, bafata imitima yabo bagakomantaza. Yamara ni muhunge mudapfa. Yemwe ndababwiza ukuri, umuriro ntufinata, umuriro uzagutabagura, umuriro uzakubabura. Yewe ndakubwiza ukuri, nimba udashaka kwihana uzarimbuka. Nimuhindukire bene data,
ntago mushaka kwambara ngo mwikwize. Abasore usanga bambaye utuntu tubafaje, udukabutura, udupatro tubanye, kwambara imyenda irekuye yarabananiye, imbese musige namwe muhambira, ugasanga utubuno mwaregeje udukareso twanyu turi hanze, ukitwa ngo uri umukristo, ugasanga washizemo ibisheni nk'umumayibobo kabisa, ukavuga ngo uriko uraja mwijuru. Ewe nta mumayibobo azaja mu bwami bw'Imana, aho ngaho uri murihenda, gukizwa neza byabananiye, muriko muragenda mu by'isi, mwakunze isi, kandi mukwiye kwanga isi, mukwiye kwanga n'iby'isi byose, ariko mwebwe mufata iby'isi mukabyishirako. Bene data, isi rimwe irabakurura ibajana, hagukurura abari mw'isi, bariya bari mw'isi ngo mubakurire muri Kristo, bamenye Kristo, ahubwo bo nibo bari barabakurura babatwara. Reka ndababwire bene data, umuntu wese adashaka kwihana by'ukuri azarimbuka, Imana izamurimbura, Imana nta mbabazi izamugirira. Ndakubwiza ukuri, uzarimbuka mwene data. Nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi, nimwihane kuko umwami Yesu araje. Haleluya! Umwami Yesu araje kugira ngo atware ishengero. Haleluya, haleluya. Bene data, izo nyogosho muriko muriyogoshesha, dore ikuntu muriko murimwesha, bamwe muriyandika mu mitwe, abandi mukigira ibindi bintu, amapanke y'ikuzimu, ibyo byose mukabishiraho, musigaye mukora mbese ibintu mbese abisi barimo barakora, namwe nibyo muriko murakora. Ntago watandukanya umukristo, ntiwatandukanya n'utari umukristo. Abahungu mwambara ibintu ku maboko, mwambara impeta ku ntoke, ye baba we. Reka ndabwire bene data, ese mwibagiwe ko uwo mubiri ari inzu y'Umwuka Wera? Ibyo ngibyo murabyibagiye. Reka ndababwire bene data, niba ukijijwe ndani mu mutima, nukizwe n'inyuma, wiyambika nk'indaya, uvuga nk'indaya, uri umushizi w'isoni, uragira iki mbese amagambo akuvamwo aramaramaje. Reka ndakubwire, nimwihane mukizwe neza, nimukizwe neza bene data. Ikimana irimwe irabashakaho n'ubukizwa neza, n'iby'Imana irimwe irashaka byonyene kuva muri mwebwe. Nimwihane kugira ngo ntimuze murimbuke. Haleluya! Nimwihane kugira ngo ntimuze murimbuke bene data. Haleluya! Mwabakobwa mwe muriko muriyambika ubusa, utujipo tw'utumini, utuyunguruzo, igipasuwa, ibiki byose mu dupantaro, utwo twose muratwamba. Mbese isi yarabanyoshe, n'uwitwa ngo arakunda Imana usanga yambara kamini, uwitwa arakunda Imana usanga yambara agapantaro, uwitwa ngo arakunda Imana usanga yambara kayunguruzo, uwitwa ngo arakunda Imana usanga yisize ibirangi, uwitwa ngo arakunda Imana usanga yisukisha, uwitwa ngo arakunda Imana usanga inzara zitari ziwe yazambaye, uwitwa ngo arakunda Imana usanga akora ibintu bibi ku mubiri wiwe, yiyandikaho za tatu. Ibyo byose mubikora muvuga ngo Imana ireba mu mutima gusa, ngo umubiri ngo ku mubiri ngo ntireba, yamara muriko murayibeshera. Uyu mubiri ni inzu y'Umwuka Wera, mureke kuwonona. Abagabo muriko murata abagore banyu hagenda kuryamana n'abandi hanze, abagore muriko murata abagabo banyu ukajya kuryamana n'abandi hanze. Yamara ndabwira ibyo byose muriko murakora bizabagaruka. Nimuhindukire Kristo, nimuhindukire bene data, nimuhindukire umwami Yesu ababarire. Mwene data, reka ndakubwire, hazagera igihe ushaka ijambo ribure, yamara ubu uraryumva ukaryirengagiza. Hazagera igihe urishaka uribure, kubera ko irizaba ryakuweho, nyene ijambo azaba yisubirije ijambo. Reka ndababwire, nimwihane ntimuze murimbuke, nimwihane ntimuze mutabwe mu bwami, nimwihane ntimuze mutabwe mu muriro, muzatabwa mu muriro.
umuntu wese adashaka kwihana azaterwa mu muriro. Reka ndababwire, ihene n'intama ntabwo zizaja hamwe. Intama zizaja mu ijuru, ihene zizaja ikuzimu. Reka ndababwire rero, abantu bose badashaka kwihana, abo bose ni ihene. Mu nshengero huzuye uduhene, na bamwe mu bapasiteri benshi n'uduhene, namwe mu baririmbyi benshi n'uduhene, bamwe mu badiyakoni bose benshi n'uduhene. Abakristo bo ntiwareba, ni nk'ishengero ryose n'uduhene. Bariya bose ngo ni ba representa, ngo ni ba apotre, yewe abenshi n'uduhene. Turahebeba, niyo tuko turavuga ubutumwa turahebeba. Reka ndababwira, uduhene gusa, uduhene gutwo duhenere utwo ngutwo nitwo tuzatabwa mu muriro. Reka ndababwire, nimwihane, nimwihane muve mu byaha byanyu kugira ngo ntimuze murimbuke. Umwami Yesu nabagire neza bene data. Buri muntu niyirebe uko ariko arakendana n'Imana, buri muntu niyirebe, buri muntu niyikontorore. Ye wa mugabo we, umaze imyaka ingana iki mu rushengero ariko agakiza ntako muri wewe? Wa mugore we, umaze imyaka ingana iki mu rushengero, uri umuririmbyi ariko muri we nta gakiza ugifite? Dore urasambana n'abandi bagabo hanze, dore ntago ugamburukira umugabo wawe, ntiwumvira umugabo wawe. Dore waragize iki? Mbese usigaye warigize mukuru mu rugo. Ariko bene data, nimwihane, nimwihane. Wa mugabo we, uri kurata umugore wawe ukaja gusambana hanze. Wa mukobwa we, dore ukwikinisha kurakurembeje, dore za karese zakurembeje. Wa musore we, dore ukwikinisha kurakurembeje, za karese zakurembeje. Ndakwinginze, nimwihane, 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 ntimuze murimbuke. Nimwihane kuko ubwayo bw'Imana buraje. Umwami Yesu araje, umwami Yesu araje. Nimwihane bene data, nimwihane ntimuze murimbuke. Nimwihane, nimwihane, mumenye ukuntu umukristo akwiye kugenda. Mureke kugenda nk'abisi, mureke kwifata nk'abisi bene data. Nimwibuke ukuntu mwabatirijwe, mwe mumwemera ngo muzamukurikira, ariko musige mubivangavanga, murabivangavanga. Ntago mukimwemera Kristo, ahubwo muri ko muremera ibyo shitani arababwira. Yamara ndabwire, uwo shitani muzarimbukana. Yesu Kristo abagira neza. Ndabinginze, nimuve mu ibyo byaha byanyu kugira ngo ntimuze murimbuke. Dusenge Imana. Uwera Mana Israeli, ndagushima ko amagambo ubwiye abantu bawe. Ndakwinginze data wa twese ubagire neza, ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen, amen.